Kardong pini Newsfast Karbi Anglong berta kitan jabang nili sami kacirong parpi. Aprangsi berta thipipen arjuita. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अहम की किम निंकन नेरकेप प्लेंगडेट अभिता पतंग तेडेट सेरडिहुन सिनी प्रोडक्शन अहिन पेन कार्बी लामारजान अफान मोहर केने पंचेंग पन बमलो तारलांग सोसिंग मिर्जेंगा चटाइलोंग स्टाइल आइकन कार्बी आंगलोंग 2020 मिस्टर मिस मिसेस एंड किड्स अटुमफान ऑडिशन कपाडो Eastern Karbi Anglong College Suri Hajanalong Nithom an Mesen Pen Book Fair Kapachun 11 Nong Lang Fair MAC constituency angkang ke parlo Long Sekjan LP School adung head kedo kedamtang Suri Hinira Cricket Home There achiklo niphai Chris Sirkep aningkana hut Karbi Anglong Autonomous Council Education Department and Sport and Youth Welfare Department IEM Tuliram Ronghang Lapen Hills Planning Board Government of Assam Vice Chairman Sumronghang Atumari Dengpen Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Mate Thihekpen RMSA Along A Somsi Lochar Liahem Building Ki Kimpang Chengponlo Lapen Central Government Pensi Labangso RMSA Ke Karbi Anglong Kidu Ke Boy Det Chuboche Arat Ahem Tun Ausumaratuma Aphan Ake Joypen Tokbor Lopachar Lidun Awar Saiki Piponja Phansi Jasemet Petke Panong Piponlo Bonta Nona Banke Ninkan Nerkep Plengdet Api Anta Kidu Ke Boy Dat Ahemau Sumar Aphan Lopachar Lidun Awarsai Kimi Kilongji Kalisi Ahem Anta Kikim Patang Thek Thedet Ason Dokoksi Rat Theklong Pronglo Lasi Non BJP Mate Porivorton Ke Japon Team Karbi Anglong Kachariatum Puthot Labangso Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Mate Thihekpen RMSA Ahem Kikim Patang Pon Thekdet Asonte Ke Boydet Arat Kaboche Ahem Tun Ausumar Atum Aphan Stame Tokbor Lopachar Lidun Awar Saikime Do Popusi Long Sek Anglong Ke Doara Atum Pen Newsfast Karbi Anglong Aphan Lam Thenang Chipaklang Dun तो बना है लड़कियों को सुविधा के लिए और यहाँ पर नवोदय स्कूल के हम लोग को सुनने को मिला है और इसमें मेडिकल भी सिखाने के लिए माने इसमें है जैसे सीखेगा बन चुका तो सबको माने बाल बच्चा को जो 9 गांव जाएगा डिपो जाएगा गुवाहाटी जाएगा पढ़ने को नवोदय के लिए और यहीं पर हम लोग का पढ़ाई होगा बहुत कष्ट होता है बाल बच्चों को जाने के लिए यही मैं कहना चाहता हूँ किस लिए बनाया गया है उसको भी मालूम नहीं है क्या कारण से रुका है सीएम से ले ये समय आगत हेतु कोई ना सबके सुविधा माने याते होबो बाल बच्चा करने याते हो जाबो और हमार याते रोड तो गांव के पूरा डेवलपमेंट होबो हे कारण कोई से 2018 सन पर आरंभ हो जाबो आज तक ले हुआ ना की कारण से माने हेतु रखाई दिसे कॉन्ट्रैक्टर तो कार आसले समरंखा लोरा नमत आसिले बाकी Manjapen Diliphan se Newsfast Karbi Anglong Pirthi Adang Pi Along Lam Arjan Kachethang Phrup Si Dolo Lapusonopor Hutni Jang Karbi Anglong Wothatlang So Ahawar Ahin Pen Serdihun Seni Production Tirsing Intikason Sepon EC A Style Lam Arjan Mohor Kinep Pangcheng Pon Bomlo Bangso EC Style Lam Arjan Director Lapen Producer Tirsing Inti Lapen Singer Tirsing Inti Lapen Monjerong Parpi Lapen Mohor Nebang Rajiv Milik Music Endrel Terang Lasi Labangso Lam Arjan Karbi Ningkan Kimi Arni Pen Rat Ahong Jai Along Long Ponpo Mate Langpon Long Po Pusi Producer Tirsing Inti Pherang Keangno Jaidun Lapen Alang Lipen Kaningje Pon Atengke Newsfast Karbi Anglong Tongfan Choriglo Sini Litum Jo Serdihun Sini Production Hin Pen Mane Jola Non Ahut Awi Tum Mane Labangso Pinding Support Pen Kedang Lok ke Mane Jo Kaching Thang Lo Mane Kedam Gedo Jo Lopeson Mane Laso Pen Ajoksi Mane Mohor Kene Ponji Jo Lopeson Si Ninggahang Lapen Ningge Thedo Lo Mane Karbi Anglong Angdang Pi Tum Sitame Kelang Tum An Sitame La Karbi Ningkan Kimi Aprang Now Tum Tek Long Ji Labang so na Tum Non Mohor Kene Bam Ke Kopi Arjan Arjana Men Style He Style ko Mane Isia Style
Asia style. Amarjan ke methang si kabonda pon, lapen alun da methang si bonda pon, lapen ka history lo lata atimuta la person si nili methang si bonda pon. Lun se pitum abang pi amen. Lun se po ke nili methang lo, nili tirsing ing tikathar, lapen ke lun se pi ke alangli. Amen ke pin. Monzir rong parpi. Labang so lamar janan long lun kilun dun. Abang puthak nali himpen. Nili lasalun kilun bangke mane isi ningarong dolo he mane first salon ke nitamarong hachi la ke nili first song lo la ben second song bangke group song pani nita bonai ke dolo he la ben non bangke la style alun la bang song album shoot bomb Then along lun that pen puthot ke bang yilang apora hot nali himpen ko pi ke mangado. An so se lun lang puma mate ko pi lo nang lika mathaji. Kemang ke la an se lun lang lo sta bori pun bom lo. La silabangso lam arjan kason se pon along kedoan a Karbi aphanta ahir jume kipidun pen anparta bidi sore kipidun pen Karbi lam arjan anso se kapaching thor lapen aprang kengkam kachejor dun thekji aphan tirsing intia hin pen tuning ripon Wothad lang so pen Rajan Ronghang Mohorne Bang Protap Kathar Newsfast Karbi Anglong Eastern Karbi Anglong College Chatumpen Chapatir Piponsi Niphai Crazy Pen Pangcheng Ponsi Eastern Karbi Anglong College Alama Ingthur Ponsi Laso Aphi Kachikimu Dengpon Lapen Book Fair Sign Exhibition Art and Crafts Exhibition Ethnic Food Exhibition Pen Chenglok Asonason Kapathu Kachipate Ingpupon Labangso a Book Fair Arkoi Niphai Crazy Pen Pangcheng Ponsi Nithom Apharman An Paduponpo Eastern Karbi Anglong College Principal Dr. Anil Chandra Das Lecturer Dr. Ranjit Gugoi Lapen Center for Karbi Language Study Chairman Dhorom Teron Ahin Pen Kapachini Pon Atengke Lo Charlie Au Sumar Atum Kachipat Hekji Kachipareji Aphan Lapen Kitok Kilang Thekji Aphan Jasmet Lo Athui Mate Kitab Kaporhi Akinang Sot Lapen Kitab Kaporhi Pen Asonason Alam Kimi Lapen Akinang Sot Arsikji Alam Jinilong Popu Alam The Pherang Kyang No Jaipon Festival Dopik Festival ay thana lo Karbi tum longa Festival Dopik Festival da donai seta iltum Akinang Sot ne bange book festival bahla ate book festival iltum gel nang iltum Karbi Alam ten Akinang Sora lo athui da iltum peklang uelang seta dulo Awe pin bu puno lo Karbi Alam mera mai pan chornai alam tum pinana lo ba thui paklang lahai lo thui ta iltum da la boson jong se nikane sekwen batai si nithom nitri ani siwet kustame konanan ma difu de kapre dem konan ma so kapachi hong bang nai kali pulong de iltum alam alun ge ani bang sikiti Karbi Alam ge iltum ge parok alam paju pon pe English lam paju pon pe pulong de Karbi Alam pachok lim bang ge the ka to mang si mon ge ke jum lo ko si la so bang iltum kenang so bang ga kapre iltum lahai rong aje dopik Tantang lila dana setang jasmene kenang son ne bang ke mahlo ne di theklong mak festival dopik festival pulo de munetum chihung la abbi ka hoy po non le iltum rongker puda franke rongker dulu frang puta rongker dulu sanonga rongker pulo de iltum mangke lage bahari isi arong aje son se iltum pinchong lo lage iltum ka chihung ta kanang ko chihung nang sot de iltum mena jitang mena jubat mena pindeng sumpot la jiteng ne bom posila so mangke ke padu kanang sot la thon la sona taxi lo ke charli a hinta non la son book festival book fair pine bira iltum da iltum alun alam pa chihung ya fan bori nei salam se nili ngi আমার এই বুক ফেয়ার আয়োজন করার মূল উদ্দেশ্য হল লক্ষ্য হল আমার ছাত্র ছাত্রীসকলক আমি কেনেকৈ আমি কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব পাৰোঁ সেই কথা ভাবি আমি এই 2021 গ্ৰন্থমেলা বুক ফেয়াৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ নগাঁৱৰ পৰা অহা এডিবি নগাঁও কলেজে শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে চিত্ৰাংকনত আজি আমাৰ অতি আনন্দিত হৈছোঁ প্ৰায় 92 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইমান ব্যাপক হাৰত ৰাইজৰ সঁহাৰি গতিকে খুব ভাল লাগিছে আমাৰ এটা খুব সুন্দৰকৈ ছাকচেছ হৈছে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো Langche Thingpen Sarbinong Timung Newsfast Karbi Anglong
Nijang Karbi Anglong district arlo kedo jengkha pen dongkamukam adak kaceleng atowar pi adak kedo dera aroy athak kedon pon adolong kedamtang surihini ra kreser kep aningkan salok pon pen non pining aportame puthot nangke wak pangcheng pon thutang lilo lasi lanon nangka hingno pangcheng ahut pen salok dun phit phe pulote mo nangka hingno thu o aphi ke radatum kedam kebang kasiksak dokok jipusi cerok tok radatum pen ningje lasi labangso PWD adolong tong sekot pen non ningkreng apora hut nang salok phit asonte me parji puta cerok tok radatum pen council ke thegiding atumaphan chuningri athe Nijang Karbi Anglong radatum district headquarter palidunji pusitame bangso PWD atowarpi ikrong vetlo mate kenang sot nai lo puta jongpon jengkhapen pabitro gathar Newsfast Karbi Anglong non along so phan bertang tonsina. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birta kang tuan pen nang chiroi thulo. Clark at Beauty Parlor atumpen chipatir piponsi. Kichengsi Style Icons. Miss, Mr, Kids, Kapaman pon. Pinitara lang so sing merjeng achatay along audition padopon. Laso along ahin pen kapachini pon. Non uwe kimi atumaphan aprangan kapaledun thegji aphansi. Bangso platform kewan pilo lapen Karbi Anglong along methang telian kedo atup non apor cepaklang dun longji aphan lo pusi fudang timongpi pen pherang ke aphan nang pachini dun lasi kebangji niphai inkoira pli arni si angdung kiti kapado ponpo pini audition kapado along judge mate kangkrung kangsai atum debut Debnat Lapen Manisha Kaishap atum si ingwaidun labangso audition along KFA Maipu Tinku Ingti KSYC Maipu Prakas Terang atum ahin pen ingpudun si laso along penangan cepate dun bangpu bang pilapen penangan radatum cetong dun si mesen pen audition pacun pon. News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. Pinya birta lansi pajudlo dume thakme kardon.